Comissão Nacional de Eleição CNE suba partido político Sira atau nafating cumprir regras nebe ihona durante halau campanha eleitoral da eleição parlamentarnya. Ba jornalista Sira, presidente CNE José Agostinho Hato Assuntone e a salão Centro Média CNE, Colmera Dili, terça-feira loron 2 fulang maio tinane. Presidente Comissão Nacional Eleição suba parpol Sira atau nafatin disiplina hodi cumprir regras nebe ihaona la vela envolve la barikik Sira tuir kampanya. No tuirnya durante halau kampanya, parpol ida-ida iha responsabilidade hodi organiza kampanya eleitoral la vela fobiban ba emaselu utiliza palco hodi hatung emaselu de fama emane personalidade. Papanggil Sira nampating Sira tengah disiplina sama Sira mos involve dalam Sira juga di kampanye. Tidak hanya kita apel lebih orang kita pakai nama Sira, artinya pada Sira dengan spekta mereka seperti ini. Sebelum mengenai dalam Sira kampanye sebagai dia. Tidak paling tereba pampil Sira naos organiza sebagai militan simpatizan Sira ini mati ini. Baik Sira Pulau Sifani munisip Sera dengan yang akhir tertebe itu pak segurança ini Sera yang bisa tertebe kalau kontrol dari dia bisa tertebe fasilitas Sira pada kampanye. Ia kampanye adalah usul partai Sira karena Sira palco dari dia responsable partai oleh kampanye. Reportagem Celestina Fala, Febriana dos Santos, Televisão Timor-Post. Janela Informação by Emma Roto. Atuheta informação atual diakliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahetutang ba media sosial Roto.